Lalaki din! Dakay mo't gahim nana. Ano tigatangin nyo? Ay kwa, gumatangak man iti small size a diaper di na. Diaper? Apay naganak gaya mo ni Lucia nana. Wan, naganakan iti sa badupay ah. Ay, kastaya nana. Kat anyangay ti anak na. Kat tao ah, alangan mo't abakas. Ay, si kakit di mag. Ay, nina namot. Agang angaw kayo manin. Kat tao at talaga ah. Ti damdamagak, no babae wan no lalaki ka di ti anak na. Ay, kwa, babae ti anak na. Iso a sunshine tinagan na. Kasta ka di nana. Ay, sana all adi nga rod nung kasta. Ay, aday ta ka man na nakunakaon. Aging ka sana all kalaang. No apay nga ben nga awan ti aramidon nyo kinilakay mo. Padasin nyo man nga may di mapanagpa-check up. Barang masungbatan day taparikot yaw. Wanto nana. No addan to umdas nga ornong mi. Amam lakay. Imay gimatang ni nana turing itay iti small size a diaper. Ha? Kasta kaya? Wan lakay. Naganak gaya mo ni Lucia di Sabado ka no. Ay, nasayata nga ron. No, kasta ba kay? Anyangay ka no di may kadwa nga anak da. Lalaki manay. Babae ka no lakay. Iso a sunshine tinagan na. Ay, naimbag pa ni paring bilay. Tadwan ti puto na diyo. Ha? Kano mga taya? Madan tayo ti anak ba kay? Ay, jak masungbatan na ita sa ludsod mo lakay. Panawon tulatan ti makaibaga. Unayin ay ti kasta. Manon atawin ti naglabas. Manipod nagkalaysada. Nung maging gaita, awang pa'y anak ta. Ay, lumakay da taon diyo. Anya ngay nga rod lakay. Agaanos ta kadilat ta. Saan ta kumamapukpukawan itinamnama. Anya nga tamari no padasin nyo mo ti mapanagpa-check up iti doktor. Ha? Di ngay kalaingan a doktor ti papanan nyo. Tamno da serbi na nga gastos kayo iti dakkel no bilang laeng. Un mare. Dahita ti plano mi ita kinilakay ko. Manayunan na basit ya urnong mi. Mapan kami agpa-check up. Ang amin. Barang matulungan da kayo iti parikot yu. Ay, sapay lak ko mamare. Bagi milatan ti umapapal. Tunggal adamadamag mi anaganak. Ha? Inaramid mi mo't amin akabalan mi. Ngamawan lata mare. Ngamare, amangan kit di mo no saan nyo pa nga impadas di kunada 69. Malay mo, iso ti sungbat na dahi taparikot yu mare. Anyat kahit mo asawan. Padasin nyo mare, ag 69 kayo ngamin. Awan dakas na no padasin nyo. Anya laki din aya. Kano kas na aramidin mi idikin ni boyfriend ko. Iso dandaniak na si Kugan. Anya? Anya? Day tatim, baga day diya baklaking ka bakay. Wan lakay. Kasla saan ta pinadpadas nga agpaiso day jay ah. Ha? Awan mo dakas na kat no padasan ta. Ay, si kaki di mo, bakit? Alam mo din alakay. Awan mo dakas na kung naktumat. Alamang nga raw. Ingka mga raw agdikaws. Kalpasan na padasin ta mga agpaisaw. Anya? Padasan ta itangay man aldawan? Ay, kawin na. Abay, ada pilipil yung tikwaya. Uray mo. Uray, sardam mo no malaldawan no makarik na sigilat ta. Pumalakapak. Oh. Anya? Mala, ingkag di ko sumakay. Paspasam. Iso ka no, tinsuro na dyan, baklakin ni bakag ko paray. Anya? Ni bakla? Iso tinang isuro iti 69 paray? Uwang paray, inaramid min kin ni bakag kaw. Awal latamay. Sapay, every 4 hours ngayon naramid mi ti salba ka 69. Awal latamay dyan. Ay, patin niya mga minda dya bakla. Kung mo ilan no experience daw.
Anya nga iti muna mga minda jay mag. Ha? Ti kasayatan nga ramidin nyo pare. In kayo latan nagpa-check up iti doktor. Iso ti makatulong ka na kayo iti dahit aparigot yaw. Hey, winto paray. At tula umdas nga ornong mikin ni bagakaw mapangkamay. Una pare. Sana kasta atong palbiling kayo iti bagbagada ka na kayo. Nang runa iti dahit abakla. 69 nga ibagbagana mo dahit. Oho, salbag kayo day. Bakla, apay nga imbagam kanukin ni di na nga 69 da kanila kay na. Tabarang isot isongbat ti parikod da, maadaan da iti anak. Kat pod numat, anya laki din aya buyong. Anya, sika talaga, tilay sursurong mo't bakla. Ay, saan man na di tilay sursurok la. Pinadas ko nga rod, di isot isurokin ko na. Anya, ay makakita kan sa akin iti istara. Hoy, boyong ha. Tamnoan mo man niya. Idi saan kami pa nag-break iti boyfriend ko ang nakagugwapo. Kanayon kami nga ag-69. Dandan niya karod na sikugan. Ngam, ay na, nagpilsak For safety. Iso asanak ang nagsikog. Pangasim man, tasaan mo dadaulin tel daw ko bakla. Sikog nga ibagbagam may, salbag ka. Ay naku boyong ha. Basta makatulong ti 69 ko naktumat. Iso nga isumot ti insurok king kwa na. Malay natin. Iso ti sungbat ti parikot da. Sana ya? Kanya lagi din. Nagadungay mbagam. Ay, di ta ka man langay. Anya, 69 ten suro na dya abaklakan ka din ha? Wala na. Ay, inaramid niyo mo tan ng awan na tamad. Aniya, kaano kami mat nga tayo ha, madan iti anak. Manumot tan atawon ti panagururay mi nga agasawa. No awan epekto na day 69. Amangan mat no doggy style ti kayat na. Anya? Wan di na. Awan mat dakis na no padasan yung nga amin kat. Nana. No iso ti sumbat ti parikot yaw. Di nasayaat. Kasano ngay matay ta doggy style nga ibagbagayo nana. Talaga saan mo pa nga amaw. Ngam siyak abakbaketan ay amok Mala. Dumngag ka. Lakay, ada good news ko para kan ka. Anya mananday ta? Bakit? Naibagak ngamin kininana turing, ti maipapan iti 69 nga insuro ni bakla. Kanya ita. Naku na kanyak, ano saan ka no nga imipekto jay insuro na 69? Mabalin ka no pa'y nga aramidan jay doggy style. Anya? Doggy style man nga. Ay una yan. Nagadumot nga isuro-suro na bakit? Lakay, awan madakas na no agtungpal kan aramidan tati isuro-suro da saan aya? Una yan ngay. Awan dakas na. Lakit ti iso ti sungbat ti parikot ta amadaan iti anak. Ay, imbag ano, saan nakamaktangan ka ta? Sige matin alakay. Di ka madanagan ta insuro mat ni nanaturing no kasano nga aramidan dayjay. Anya? Mala, mabit lang tayo nakagdigos lakay. Isurok kan ka, tinsuro na kanya. Oh, salbag mo. Daya bakit? Nay, asino man dahitan na bakit paray? Daya man bakit to rin? Oh, Apaya paray? insuro na kami ni bagakaw. Nakunana, padasan may kano, ti doggy style. Inaramid mi nga, awang mulat ta. Salbag kinay. Anya? Ni bakit to rin? Iso tinang isuro iti doggy style paray? Ay una yun. Anya laki din paray. Ni bagag ko mga men pare. Kunana nga, awang kano dakes na. Huwag tungpal kamay. Tanya ang mumin, isos ti sungbat iti pare ko, may amadan iti anak. Uray may sala ko mapare. Ay, una yung paray. Hindi na minsan, di baklang agraraman, tinang isuro ka na kayo iti 69. Sa ita, ni bakit to rin, tinang isuro iti doggy style. Ay, una yung ngay. Anya laki din paray. Hay, awala ta mo pare. Tungpal, biling kayo talagang agasawa paray. Nung atangamin ti tungpalin niyaw, kiti ibagbaga ka mapangkayulangan nagpatikap iti doktor. Tamay mayat pay. At least, nga damay tulong na kada kayo ng agasawa. Ha? Ay, apo aya pare.
Patpat yan yun to mo na kita doggy style kas kada 69 yung sorsoro ti bakla kang bakay. Ay, anya laki din paray. Ana, apay pudno ka dito na ibaga ni bugsot kanya. Ha? Anya day ta? Insuro yo kano kinidina nga ag doggy style da. Tabarang isot isong bat iti parikot da nga gasawa. Aywan, pudno day tabuyaw. Insurok tamok nga epektive. Anya laki day. Ay na, may effective pa kayong nalalaman nana. Kasano yung mga naibagangay nga effective, nana? Katsimpre pinadas ko Ay na yan buyong kaslasaan mo't mapagtalkan dahi ti ropak iti kasta nga imbagam. Ni nana mo. Kaya't yung asawan, aramidin nyo pa yung laging gayta, tikas diya doggy style, nana. Katuwa na? Uray damagam ni tatam ikaw. Bakit kan lakay kami? Yung aramidan mi pailang. Ay, kunamsa. La. Ay, una yan, nana. Sana all. Iso nga isumatin surok kinidina. Gaputa. Proven and tested ko naman. Ha? Iso anadan kami iti upat nga anak. Gapo iti doggy style a position may. Iso. Ay, laki din. Iya. Oo, apay akas na tilang mare. Kasla binagkat mo mutin ti lubong kapoy ti kasta alangam. Ay, malidlidayak nga rot, mare. Ha? Inaramid mi matan amin akabalan mi. Agraman dagiti insuro ya posisyon mi ngam awan latang. Anya? Amin nga insuro yo. Inaramid mi every 4 hours ngam awan latang. Kasta ka di mare. Amukon mare. Amukon! Anya day tamare. Ay, padasin nyo ka diti mapaniyayan nila kay Iko. Masigurado ka matulungan na kayo dahi alakay. Ha? Damag ko nga mi nga adun ti saan ang makaanak ang natulungan na kat. Kastaya mare? Wan mare, ipiktiv ti sursuro dahi alakay kung naktumot. Ang mga nusaan lang amay sa wano duwat agbalin nga anak yo. Ang mga numamindo akambal o di upat. Wan man nga rot, mare. Inton bigat maglaang, mapanak ija ni tatay ko. Anya, mapan ka dyan ni tatay. Ikaw ko lang, bakay. Wan lakay. Awan mo't dakas na no bilang laang saan aya. Ha? Mapanak man, tabarang makatulong ti ibagana. Awan mo ti mapukaw kadatan no mapanak. Ala, ingka nga ron tadamagam na niya ti kasaya, tangaramidan ka. Tapno madaan ta iti anak, bakay. Wan lakay. Ay, uwang nga yan. Asino tinang ibagaking ka, mapangkaking kwa na. Ni bakla. Ala, inakon lakaywan. Si kapay lang ti makamo dito store. See you later. Ay, naimbag nga oras mo, di napalasang ka. Kastamot ka da kayo, tata. Hanya ti maipahay kuking ka. Imayak, tata. Gaputan na damag ko ngamin. Nga adda tinatulungan nyo akas kada kami amarigatan amadan iti anak. Ha? Agsalud-sudak la ko ma. Noan niya ti kasayaatan nga aramidan may kinilakay ko. Aging ka ngamin ita, kat awan pa'y anak mi. Manumutin at akong tinaglabas manipod nagkalay sa kami. Kastaya. Aday suruking ka, balasang ko. Isaw, teramidin yaw kanila kay Mau. Anya day tatata. Kastoy, no agkay da kayo itirabay. Ibagam kanila kay Mau. No adaramidin yawn. Mangibarikay si ti adu apat bataw. Anya? Ipiktape na jay ko nagtumahit balasang kaw. Basta tong palan nyo timbagak. Hawan imposible. Anya laki din.
Kasta timbaga naking kangaramidin ta. Bakit? Wan lakay. Ingkan na iji karayan nga rod. Ingkan mang sapul iti adu abat bato ta ibarikas mon. Anya? Anya la postura ako ngayon ta. Bato nga. Awan dakas na lakay no agtungpal ta itimbaga na. Anyat amuta ngayon no isundisong bati parikot ta. Alang nga rod mabilang tayo na ikarayan. Naagkita iti bataw. Tayo suti barikas ka. Alay ko lakay. Anyan da ito. Apa nga nagsakit mo tan nagitabat bato? Nawar-war mo tinag iti tali na iti bataw. Na ito pa mo dita Europa mong bakit? Anya? Nagsakit mo tan lakay? Awan, napugsa na ito istro kayong galok ko iti bato nyo. Anya, ay unayin ti kastoy. Imbes nga agaramid ta iti tao. Saan mo ta nabukol-bukulan ha? Ay, salbag kayo Ala, bumangon tan. Agasan na ito'y bukol ko. Anya, bumangon nga. Ay, huston lakay. Nagsakitan na ito'y ba't-bato. Maituptok pa dito'y bagbakik. Ay, Ay, singaron bakit? Mabilang, tabiro kag di first aid cake. ay, paspasam lakay. Nagsakitan na ito'y bukol ko. Ay, oo na yun, pare. Tungpal bilin kayo talaga ng agasawa. Anya lagi din na ya. Ay, awan lata paray. Nagkuna kami nga mangitali kay tiba bato sa mo inbarigas ti tabagbagin paray. Numadama kayo kani bagamaw. Ay, salbag di paray. Tila ada nga naramidin yaw. Ay, paray. No kumanay ta kinatungpal bilin yung agasawa. Kit di imbagak ti tinungpal yaw. Ay, nasaysayat pa'y kumaha paray. Ha? Imbagak mo't idiking ka, amapan kayo langin iti doktor, pare. Ta iso ti makatulong kada kayo, iti parikot yaw. Ngumsan mo, tada kita, awan sir bilang bagbaga ti tinungtungpal yaw. Anya nga ita, ura na nabukol-bukulan ni baga mo ka po, iti bato nga barbarikas kin intaltalim dita bagbagay paray. Unay mo itan paray, anya lagi iday. Ay, pari buyaw. Idi damaw. Tinungpal yaw, timbaga di agraraman na bakla. Si Maruno ni Bagattoreng. Sa itamanan ni tatay ikaw. Oh, may samot at tila isorsoro na mo na lang. Da kayo mag, paray. Tungpal biling kayo mag. Anya laki day. Ay, awanin na talaga tinamnama paray. Ada tinamnama pare, no doktor ti papanan nyo. Sana nagiti bagbaga ti salbag at tao. Oh, makita ma pare. Imbis nga garamid kayo ti tao. Nabukol-bukulan lang arot ni baga mo. Ita, nanayunan ti parikot yo, paray. Ay, una yan, paray. Anya laki, day. Nasaya tasimmangput ka, nanak ko. Ay, pasensya kayo, nanang. Narabyanak manan. Nakitak man jay in my dame a pregnancy test. Asino, ti akin kuko iti day jay. Ha? Ninanang mat. Ang mga nunalipatan yung agad-adal iti nursing day ito anak yo. Sampil na ang day jay school. Ay kuna lakit di Una yan nanang, danag yun awan boyfriend ko, sampil na ang day jay school. Kasta ay kuna laki din. Ipamaysak pa'y ti agadal nanang. Aguray pa'y day ta boyfriend. Sakit laang ti ulo dagita. Dasaya at nukasta anak ka. In may dekla day jay, tapno magulwan dagiti chismosa dito'y lugar tayo. Isuka pa nga imarites da. Awa na talaga day nga ana. Imala iti anak nakin kwa na. Nyalakit din ay. Ha? Ay, di bagbagkam. Bigbigat pa ilaan. Ngam nagmaya di baggaag mo. Kas kalaguyong, ho? Nakita ka namin tiin may day anak ni Ana. Ni Sheena ngay. Pregnancy test mat a positive. Oo na yun aya. What?
Garampingat at talaga dayjay. Imbes adi panagadan na kumatinto na rin na ngam jayla na pan nagpasikog ti inununa na. Ay, garampingat at talaga. Oh my gosh! Ngam sa bagay, kas itinako na, saan ang nakaskas daaw? Takas jemot ngamin ti inana iti, nasapamot lang ang nagsikog. Iso like mother, like daughter, adi. Hay nako! Sika at talaga. Kung naglagi din noan niya tumay mo ibaga dito terse na kabigbigan, dahil talagayam. Una yan, Marites. Anya lagi din na iya. Rabin, ngumita ka lang. Nagmalmalong nga awan ka dito'y balay. Ha? Unay ka matay. Imbes nga gasikaso ka kumamot dito'y balay. Agdalos ka naglaba. Saan mo? Nakita lang mapan makichis-chismes ang mong aramidan. Nagadulakot na imbagamon ay Danilo. Kasano ka sana ka makaungit? Aggapuha ki trabaho, sakpay tagluto. Aginaw ka nagdalos dito uleg. Anyan laki di mo tay. Ala, Uston. Rabrabi nga kung ungot ka. Nakababayin ka dagiti ka aruba makangkangag kan ka. Apay, maturog kan lakay. Kitrabi na. Anya bela ngay aramidin no sana maturog. Mabitla ang taday padamag kukan ka. Ha? Anya man daytan? Nakita namin ka tin my day na di anak ni Ana. Ay na, naggubingan ag gumarampingat. Imina at talaga day di asina. Ay na Marites, anya ka din daytan ibagbagam. Pudno nga ro ti ibagbagak lakay. Pudno man unusan. Anya kumangaro ti bibiyang mo numasikog ti anak na. Di ura piyag sikog da nga gina. Anya kumati bibiyang mo kunak manay. Anya? Di ka latagulima. Nanyat makitkita mamapaspasama kay ti karuba. Ay, Marites ka talaga. Ano? Maturog ka. Sana tayo takaruba ti mapan mo ichis-chismes. Salbag ka. Ne! Rabin, nga mada ka ba lang dito terse na si ka Harold. Apay, saan ka kadipay nga gawin? Ha? Ay, kuha man lang. Madamdama pa eh. Adala orayag bi. Oy. Amok, nga sino tirurayam? Ha? Nakita kayo hindi na minsan Ada kasinsin na labay mo abalasang. Sino dahil dyan? Ay, ni Claire manang. Kaya na ko. Anya? Ha, ada gaya man kayan ayat mo. Ay ngam ne kita Uray makiayan ayat ka. Ipampangurunam lata kuma, di pa nagadal mo. Ay, uwin manang. Tane, narigat, ti awan malpas na, panunutan ti gastos dananang, kentatang mo. Si kamat gaya machine na? Ay, ti katangam? Gumatangak man iti may sa apak anapkin manang bebang. Napkin? Ne? Ha? Ay, kunak manuwa si kog ka. Masikog. Nagkunamag iti day tama nang. Ay, kino sumatin may imbaga ni Marita si tinaminsan nga daw dito eh. Ibagbaga na masigog ka kano. Nakita na kano ngamin, tiin may dem a pregnancy test. Ay, una yan ni Auntie Marites. Talaga at chismosa day dyan, sipod pa'y. Nakakita lang ang iti positive a pregnancy test. Ngayon may di. Ibaganan asyak ti akin kukwa. Ay, amo matanday dyan. Noon yat simra iti panunot na ison. Saan ko ako kwa day dyan, manang bebang? Sampel na ang day school. Ay na, una yan ni Marites.
Di na paimatpan kan nga umuna. Ay nga, napanamatan imbagbagay ti tao. Naalabay anyo lang ang manang. Awan parikot kanya. Mauray anya pa'y tinuwarwaras na. Kunak tumag ka. Pampanunutak pa'y laang ng pimayson. Ha? Anyat kayat mo asawa na nakaw. Napanimbagbaga ni Auntie Marites iti tattao ama si kugak kanu. Anya? Una nang, sigun kini manang bebang, iso kanu tinapan na imbagbaga iti tattao. Nagubingak kanu anag sikog, garampingatak pa'y kanu. Anya? Ay unayal na Marites dayday. Saan pa'y anagdamag no akin ko iti pregnancy test? Ngam na panan imbagbaga si kati masikaw. Ay, una yun day a babae. Sa bagay, hindi pa'y akas jay ti ugali na. Ay, una nang, ngambayan yun. Awan parikot kanya. Uray anya pa'y ti sasawan na day a babae. Ala, taurayin na ti panagpas ngay kong sigon iti istoryana. Rabi matay, gamawan pa iti anak ta. Ha? Kasla ka na mo ta na marabyan tong galagawin. Di ka kadimantanagan iti anak ta. Gaputaan muna ti aramiden na. Saan akas iti anak ni Ana? Nagpasikog laang. Ubingan. Proud pa'y amang imayde iti positive a pregnancy test. Anya? Amo ni Harold ti aramiden na kunakmanan. Agad adal ana imbag ti anak ta. Iso amaawatan ta kumano apay akanayon ang marabyan. Ay, sapay la kumangarog takas ta. Ala, maturog kanta siya kung ti manguray iti anak ta. Good night lakay, my loves. Apay anarabyan ka? Kanayon kamutan ang marabyan, tunggal agawid ka. Ni nanang may. Adalangin na ramid mi jay school. Ay, sigurado lang nga pudno ti ibagbagam ha? Adaya mo ti sa balya papanak. No saan nga iti pagadalan nanang? Malaos ton. Agi na nakatayin ka mga ni kusina. Tapno makaturog kamutan. Uwan nanang. Nanang, ada good news ko. Oh, anya day ta anak ko. Manulaangin abulan, agradwara kun iti kursok a nursing. Ha, ay nakastaya anak ko. Ay nakaragrag sakak man iti day ta nga imbagam. Kamaudyanan na, kat makagradwar ka mo laangan. Nanang, ay, sigurado amas daaw ton dagiti tattao ken ka. Taapay ko mananang. Tati amuda ka masikog ka nga umadanin ti panagpasngay mo. Una yun a chismis ni Auntie Marites. Anya lakit din aya. Ngam ala, never mind, nanang. Oh, apay akas na tilangam Harold. Ada parikot mo? Nanang. Apay, ibagam ngamin ano ada parikot mo. Tapno amo mino anya dayta. Kuha nanang. Nakasikugak ngamin iti balasang. Anya? Pakawanan na kumanana. Iso ti parikot ko ita. Kung ti may sapay apakarirubukak. Duada ngamin nanang. Anya? Duada, ana si Kugam? Nanang. Balasang yung may sa. Kung single mom yung may sa bakit nga amang ngam siya. Anya? Ay, unay kamatan Harold. Anyan day ta anastrak mo. Ay, kung naklakit tino igagaad mo, ti panagadal mo.
Ngam saan magdayap? Pakawanan na kumananang. Ngam sa anak ang makagraduar. Gapot sa anak matasimsimbrek iti mano bulan. Aniya? Aming nga allowance ko ngayit itid yo. Itid kumot ki ni Jamaica. Kasapulan na ngamin ti kwarta ita. Nang runa iti pa nagpapacheck up na. Aniya? Ay, una yan ti kastoy lakay. Kunak laki tino agad adal anay bagti anak ta. Ngam saan mo't gayam? Anya. Apa anak ko naman na ita? Kat no nagpudno kanyak itay lang. Ha? Nakasikog iti balasang. Kan saan lang aday ta. Duwadaan na sikugan na. Ha? Malaksit iti balasang a girlfriend na. At dapay iti may sa single mom. Anya. Ay, jakon ang muno niya't aramidak lakay. Sayang dagiti amin agastos kan kwa na. Kunak lakit din o ti panagadal natin intunaran na. Saan matgayam? Anya. Una yan ti kastoy. Kahit sa dinutayan na. Ay, pimanang. Mapan kano jayan ti girlfriend na. Mapan na kano kaduaan ang mapan agpa-check up. Solbag iti ti kastoy. Manang bebang, umay kayon to iji balay minu Sabado ha? Ha? Anong meron, babaita? On Wednesday will be my graduation day. Kat inton Sabado, at damot basit sagana apag sasangwan ijay balay. Oh, I see. Itabay lang, congrats, Sheena. Agyamanak, manang bebang. Mala, tauray sa anak amang lukat iti tersena kitun Sabado. Umahik to tumulong agluto iti balayo. Ha? Ay na, agyamanak unay, manang bebang. Oh, awan na yaman na. Basta sika, babaita. Amang ano awan di ba panam no Sabado, Mari? Awan mo't mari, apay ka di. Mapantan to iti balay da kumari, Ana. Blowout ni Sheena nga anak na. Graduation na itong bigat. Anya? Graduation nga ibagbagam. Masikugmot ni Sheena saan aya? Kunak ano madani pa hindi pa nagpasngay na. Ayaw na yan dahi tayo chismis mo, Mare. Saan mo naman sikog ni Sheena? Agraduar nga rudan. Anya? Sika lang may tinakaibaga iti dayta, gapo lang iti positive a pregnancy test, anakitam idi nga in my day na. Ha? Siyempre, nursing ti kurso na. Iso nga adalin da talaga nagiti kasjay abambanag, siga kadiman. Ay, managipapan kamat ngamin unay. O itagraduaran jay kunam amasikog. Ala, mabantan to makibalani tintun Sabado. Ay, sana all talaga. Sana all, kunak manan. Ha? Apa kasta mo tinti bagbagam? Sana all ka, sana all. Kas kalago uyong. Sana all ade. Aggraduaran ti anak. Ha? Naimbag pa di anak ni Ana, ni Sheena. Aggraduaran iti nursing. Nakariknak iti bayin iti naamwak. Aggraduar gaya mo timbagbagak iti tattao ang masikog. Kapo iti positive a pregnancy test nga impose na iti Facebook. Anya. Ngam ti anak ta, nga impagarup ta nga agad adal ana imbag. Nakasikog iti uray ladwa a babae. Nga isukit iti parikot ita. Ay salbag kide. Laita, malang ipapan ka ngamin. Di ka pa'y napanagnagan. Ngam napan mo kit din in chismis. Anya nga ita, si kalakit nga rod tinakababain ita. Nyalakit din bakit?
Ay na, naimbag na ka umay ka, kumare Marites. Di ka mulay nayabanan nila kay mo. Ha? Ayun, Mari. Imaya ko na, oray sa anak nga inawis. Naibaga lang amin ni Bebang kanyak, iso nga imayak latan ah. Si Kaki di mo. Umayak ko maidi na minsan pa'y nga aldaw ije balayo. Iso na laang tamakumi kumak anang isagsaga na itinaskan ang maisagana. Ado ti inubrak dito'y balay, Mare. Saan ka mo ngamin amaranranaan? Kasta ka di ko, Mari. Ala ingkay ijay ayan dagiti makan. Mangantayaw, ipapabalayo ka dilatan. Agyaman ako, Mari ah. Ay kumare, thank you Alam, Mari, inak nga rudan mangan. Nay, nagawi doon dagiti tattao. Ngam naudi ka mo dito'y maray. Ayuhan, Mari. Ingagarak at talaga tinagpaudi. Takayat ka kumakasarita. Ha? May papanitian niya, kumare. Kwa. Kinapudno na kat mababainak itakan ka. Nang runa iti anak mo. Ha? Nalpas anapan ko yung chismis ti anak mo. Imbagbagak iti tattao ang masikog. Kung gumarampingat. Kung saan mo't gayam. Ay, mababainak ka talaga, Mari. Nanya kalakit din ay amare. Awan day jay, si Kaki di mo. Nakarkaro man tibain ko ita. Gaputa naggraduar ti anak mo anapan ko yung chismis. Idinto ta ti anak ko. Saan? Ha? Saan, Mari? Gaputa saan namot ngayon gaud ti panagadal na. Ti dakas na. Nakasikog pa iti babae. Babae? Wan, Mari. Dua babae ti nasikugan na. Iso akas taunay ti bain ko kan ka. Gaputa ti panangichismis ko iti anak mo. Ti anak ko mo tinapanan na. Sumalagayam akong di pa udi kay balay damari, Ana. Takinasaritam. Kwa. Wan, Mari. Nagkidawak ka talaga iti sorry kan kwa na. Tamarunawak mo tan iti bain ko. Ay na. Naimbag man, dadabay ti panagbain, anarik na, Mare. Kung naglagi din agnanayonan nga awan babain mo. Ay, si Kakit Dimot, Mari. Ayam, mayat na dyan nga inaramid mo, Mare. Nagsorry ka, iti pa nang ichis-chismis mo, iti anak na, iti saan na pudno. Ay, una yan na biyag aya. Uwan nga rod, Mari. Mababain ako na talaga. Ti anak ko matinapanan ti amin at chismis ko. Iso man, iso nga panunot ka ng ibang zakbay nga giwaras kay iti istorya nga awan mat ti kinapudno na. Mawatam, ha? Anya lagi din aya? Ay, una yun ti tattao aya. Ha? Ape, Mare? Adda nga min tinakitak a post ti may sa a supporter ni Kaloy iti Facebook. Ayat ko nana. Nagalas kano ti ugali ni Sir Edgar. Isu kano asaan anasaya at nga agtugaw kas governor dito'y probinsya tayo. Una yan. Asino mo tayo tatao? Diyak mo. Basta supporter ni Kaloy. Agasam man, tabinanggit na pa iti mismo anagan ni Sir Edgar iti video nga in-upload na. Ay, una yan. No, apay mo't ngamin. Nga dati ka kasta tao. Di dalat tayo kampanya ti kandidato akayat na suportaran. Masapul da pa yung lain nagdadain. Ammo pa'y dagita at tao, akas tati pa nagpampanunot da. Illegal campaign. Agdadaal da tapno isuda ti agparang anasaya at iti imatang ti tao. Aramidan dalataan ti kapailandang aramidan. Makatadahal da lang. Remember, awan din nasaya at nit din ti panang dadaal.
Lalaki di aya. Nakita ko na dyan, di na minsan pengal daw. Below the belt mo't hindi pa nang dadahal na kanya. Wan nga rod, sir. Oray tagitiwagas yo pa ng tulong iti tattao dito probinsya tayo. Ikanda iti isyo. Ay, unay na iti kakasta at tao. Ngambayan tayo lata. Wan, sir. Agtalinag tayo lata, napakumba ba? Tinapatag, kit makitkita, kit maimatmatangan ti tattawa na saya ti panggap ko, iti panagnayangay ko, kas gobernador dito probinsya tayo. Ay, wana, sir. Gusto kayo ti daytang ibagayo. Apresyar ka talaga ti kinapakumbabayo, sir. Awan ti makaapak iti tao na pakumbaba, Erwin. Iso nga urayan niya pa itararamidin da iti likodak apanang dadaal. Tapno isudat agbalin na nasaya. Never mind. Aramidot amin akabaalak. Tapno da kayo ti agtugaw kas governor iti probinsya tayo, Sir Kaloy. Agyaman ako na iti dayta ko rin. Awalan niya man na, sir. Adun to pa'y a video ti upload ko iti Facebook. Iti kasta, mabuya dagiti tattao a supporters da Chay nga Edgar. Ha? Kat numapasamak da ita, sigurado asaan da nga ibotos inton umay nga eleksyon. Dayta ka ti kayat ko kan ka. Palaban. Nga mana, di ka madanagan. Paintun baligi ang mga bakakas gobernador. Ikan kay dinatalga da trabaho. Ikarit ita. Agyaman Sir Kaloy. Kahit, kasano gayam? Umay ka ka din dun bigat? Ha? Mapan kami nga minidya barangay nagsuswan. Mapan kami agipalkat iti tarpulin. Ay katwa na. Umayak, sir. Saan ang mabalin na saan? Apag iso nga agaramid ak tumanan ijay iti video nga i-upload ko iti Facebook. Katuan, amok ani kureng. Nakaadal mo't dayjay. Kamno apay akas jay ti strategy na amang ikampanya kinikalon. Wan nga rod, nana. Pasig matan apa ng dadaal dagiti ipopos na iti Facebook. Wan nga rod, nabuyak man dagiti videos na. Nakaadal ngam imbaba na unay ti kinatao na. Gapulaang iti kasta na nga agkampanya. Ay, illegal campaign. Aramiden na lat na ati amin akabailan na, nana. Saan nga agbaligi ti dako sa panggap? Aywan, husto ka iti dayta anita. Sa bagay, uray manong mangurat-urat da iti panagdadaal da. Makita latta tinaaramidan ni Sir Edgar diti probinsya tayo. Iso asigurado nga iso ti ibutos ti tattao. Sapay la ko mga rod, takasta, nana. Nagkadumat din na iparkatatarpulin ni Edgar dito igit ti kalsada. Uwan nga rod, sir. Inunaan da tayo matang. Ngam sana mabalin da ito nga inaramid da. Anya ti kayat mo asawen? Katag amin da ito'y atarpulin. Anya? Kabaalak ka aramidan da ita, Sir Kaloy. Basta laki ti maisigurado tayo, ada kayo ti mga bakas governor dito probinsya. Saan kat aday jay nga Edgar ti agtugaw? Pagyamana ka talaga tayo kinalaing mo, kuring. Aramidak amin akabaalak kunaktumat. Maya tayo ta planom, kuring. Katala? No planom nga umay ikaten amin dagito'y tarpulin ni Edgar.
agiset kan iti aldaw. No, kano. One, sir. I'll take it easy. Anya laki din ay. Ala, apay nga minakasjay tinaramid na. Apay nga agikat day ti tarapulin, itakin tarpulin. Ay, jak amo no anya klase apa nagpampanunot ti adda kadakwada. I assure them, nga itikas dyan nga aramidan da, ket ipagpakita dan ti kinalas ti ugali da, kunak manin. Day tangarod mare. Panagkunak, ada CCTV ijay, ang nagikatanday ti tarpulin, anapantayo in kapil. Barang ano adda mare. Sapay lang ko ma, tadda. Itikas na, maikan iti pagnakman na, no sino man tinagaramid itikas dyan. Ay, di dalat tangamin ikampanya no asino ti ikampanyada. Ibabadan ti kinatao da. Isuda laang ti agbalin anasayaan. Anya, saan laang ati tarpulin nyo ti inikat da, sir? Uwin Anita. Tidakis na. Malaksit ti tarpulin ko nga inikada. Inraman da pa ti tarpulin tinatayan na yabay ti tarpulin ko. Ha? Anya? Ay salbag at talaga dagit adda iti banger a partido. Mapan kami intun madamdamay jayan ti balay nga sidag iti nakaikabilan tayo ti tarpulin ko. Naku na ngamin ni Paolo nga adda ka no CCTV jay ka. Sapay la kumataad na, Sir Edgar. Uwin nga rod. Sapay lang ko mata makonsensya no sino man tinagaramit iti dayjay. Ti latan ko matarpulin ko tinikada. Saan ko mamot na dayjay tarpulin tinatay. Anya laki din. Illegal campaign at talaga ti kaskastada nga agkampanya. Gapo iti gagarda ang mga abak ti kandidato da. Uray pakadaksan, aramiden dalatta. Oh, apay akas na tilangam ko rin. Kaslasan ka makaid na. Iti pailaan. Kwa, Sir Kaloy. Jay pa nagikat ko ngamin iti tarpulin ni Sir Edgar. Ay, naalak gayam iti CCTV. Aniya? Jack maglakit din nadlahwa da CCTV ijay. Kan may saan lagayam ati tarpulin ni Sir Edgar tinaikat ko. Naikat ko pa'y gayam ti tarpulin dyan natay ijay. Aniya? Oh, kasano nga roditan? Nakita da kan asika tinagarami diti dayta. Dayta nga ro ti pagdandanagak ita, Sir Kaloy. Jack kun amuno niya't aramida. Mala, di ka madanagan. Siyak ti makamo. Tinapatag, ituloy mo latater aramidam. Tapno siyak ti agtugaw kas gobernador iti daytoy a probinsya. Matungpal, Sir Kaloy. Nagalas at talaga ti ugali dayjay ako rin. Un nga rod nana. Una yan, ta iraman dapay nga ikatan ti tarpulin tinatay. Anya laki din ay. Sada bali tanaalamot iti CCTV. Nagaramid laeng iti kaibabainan na. Agraman ti kandidato nga ikam kampanya na. Agraman pa iti pamilya na. Gusto kayo, nana. Nangruna ti pamilya na nga ibabain na. Huwag nga rod nana. Gapulang iti politiko na aramid na ti kasjay. Ay una yan. Ad-ada ang maabak ti kandidato nga ikam kampanya na iti kasjay nga inaramid na. Pangasiyo ko ma! Taykan tayo iti gundaway nga tugaw kas governor dito'y ili tayo. Ni Apo Madaydayaw Kaloy. Ala, ituloy mo lang, kuring. Isu kumati ibutos tayo.
Taamok nga iso ti adan sirib, amang itakder iti ili tayo. Ni Apo Kaloy, kat saan na nga mo ti agkurakot. Kan, amo na ti tumulong iti kalugaran tayo. Saan akas iti kalaban na? Sabay la kuma, ta saan da kami apaayan intun umay nga eleksyon. Ay, sana na saya, tayo na nagkampanya. Tinasaya, kagawin tayo tinday. Pero bes nagkampanya lang, tiramidan niya, nga misaan man. Masapol kayo pa'y mga magtatao, hindi pa tayo at tao. Ay, sana saya, tayo sana na saya. Saan? Aniya? Kasano kumangay na iputos tayo dahil takatang may kampanya yun. Takoy lang ang panagkakampanya. Ang gandadaan kayo. Imbes ang maalugay kami. Saan? Kanya na, hindi na yun. Aniya? Ay namare, idi kanu madama ti panagkampanya dagiti supporters ni Sir Kaloy. Nagsiawid kanu dagiti tattao nga uray saan pa'y analpas ti ibagbagada. Ha? Tapay ka nung Kasano nga men kat saan dalaan mat nga agkampanya, agdadaol dapay. Anya? Isu ti na istorya ni Manong Kevin kanyak idi kalman, tanapan mat nagdengeg. Ngam nagawid mat laang, tanagalas kanu ti bagbagada di ako rin. Awanan bainda talaga. Illegal campaign. Un nga rod, naimbaglakit din tahambal lata ni Sir Edgar, tagtaltal na lata, nga uray anya ti mangmangag na panang daddadaal da kankwana. Ay, nanakaw ni Sir Edgar. Saan nang amot agdadahil iti pada na tao? Iso ka masigurado. Isulatan ti butos iti tao. Sapay la ko mga rod takas na. Amin apa nang dadaal, kat saan nga agbaligi, anya laki din aya. Kastagayam tinapasama kaya na panandaan nagkampanya ni di na minsan ngal daw. Sir, nagpapano amin na nagdingag. Tasaan ka na nasaya ati rumrumwar, yung iwat na. Dahil kanugat ako lang tinagsao-sao. Ay, una eh. Kuring, yung nagikat mo't lang ti tarpolin ko. Kun tarpolin tinatay. Sana ya? Ay, sir, isday dyan. Ay, nalabos damit. Pakaragsakan dalauna ti agdadali ti padada tao. Apay nga takas jay da. Baybayan tayo latan, sir. Arami doon da kami nakabailan da, tapong isudat ang turay. Nga mamuk, saan da nga baligi? Gusto kay ti day nga imbagan. Isong humble tayo kumalata. Saan tayo makidindin na dahil kadakada. Sir Edgar. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Ay, kastabot kan ka. Imayak, tao may kukumamot ibingat ti plataporma ni Apo Kaloy. Kan mga lukoy kada kayo nga isukumati ibotos tayo kas governor. Ay, si Kaji nang ikat ititarpulin ni Sir Edgar saan aya. Kan saan lang atarpulin na tinikat mo. Inraman mo pa di tarpulin tinatay. Anya? Ay, sa ita. Adapay lang tiganas mo nga may agkampanya dito tirsena. Kwa na. Ay, saan? Pulos, adyak kaya't adenggan ti baga may papaniti kandidato nga ikam kampanya. Saan kamatkat nga may agkampanya kat? O may kaagdadaal, saan aya? Anya? Mala, pumanaw kan, ta sa anak nga interesado iti anyaman nga ibagam. Kasanon da ito yun, sir? Amin mo tan amapan mi pagkampanyaan kat sanda kami akait asang wundag iti tattao. Anya? Manong tinapanak a barangay. Ngam awan ti mayat asubango kun agdengeg iti ibaga. Wah, hala. Di ka madanagan. Basta ituloy ulat ti panagkampanyayo. Uwan, sir.
Di mo liplipatan, di ka na yun kung ipalpalagipkan ka. Amadan ka itinatalgida trabaho, no siya ti mapagkasatan nga agturay kas gobernador. Uwan, sir. Adalat ta iti panunot ko dayta. Nagyamanak no kasta ko ring. Mala, mga antikit din. Takalpasan na, mabantayo man na nagkampanya. Ken agikabil iti tarpulin di takalkalsada. Uwan, sir. Pangaasi yung kumaapo. Ni Sir Kaloy, ti ibutos tayo kas governor iti probinsya tayo. Nasirip kan mapangnamnamaan, kan kang runaan na, nalakamasit gan, kan pagdawatan iti tulong. Saan niya kaya kay butos na ita kandidato o kay kang kapanya? Ay, ura siya. Yakbod la kaya kay butos na ita. Urayan niya pa iti mapaspasama. Kan urayan niya pa iti aramitin niya. Sir Edgar Cabilata! Aniya? Itapin na ang kapalag kampanya. Nakalaw sa tibak pakita yun. Kasi nag-line kayo magdadaan. Ayos, karon to namin na. Kadita akaloy tagtungaw. Ay, pero niya. Aniya? Saan dami yung kitintag kampanya? Ang walang timayat amang ibutos kiti na itata. Ay, muna. Dagdadaan. Tapos na isang dakturay. Panyalaki dan. Edgar for governor. Ay, wag. Napakumbaba. Kung ano-ano puso mag-survey dito yung probinsya. Isaw na ibutos na. Aniya? Nangagmuday dyan, Anita? Nangagkuadi. Naplang siguro tila payag dagijay makakaloy. Ay, win Makita ita ti Lenda. Tataon tinagkuna asaan da kayat nga ibutos ni Kaloy. Wen nga rod, naturad met aje nagpukaw asaan da kayat nga ibutos ni Sir Kaloy. Makaringring met ngamin. Di dala ibagano niya ti plataforma di supsuportaran da kandidato. Agdaday lapay lang. Kunadan sa amaalukoy da ti tattao. Kaano pa yung malukoy da? Nung dahi tamo agdadadali ti pada da tao tar aramidan da. Hay! Oo na yan. Iso ang husto lang ang tararamidan tayo. Agtali na idlat ta ti panagpakumbaba iti puso kan panunot tayo. O, kitain nyo, katatao pa yung tinagkunaan ni Sir Edgar lat na ti butos da. Nagmayat adanggan. Ni, apay nga kastamot ang tila ngayo, sir. Kasla kayo mo tan agkisiw. Oh, sa bali ti mariklik na kita. Diyan ka muna, apay. Ha? Pampanunod ti kinadakkel tinagastos ko. Ita pa nagkakampanya. Nadakkel agatad. Nga marig na kasanda ka kayat nga ibutos na giti tao. Nagsakit a panunutan, sir. Ngam isumot tipod, no? Kan maysa, iso tipok pukkaw dagiti tattao. Kat awan maaramidan tayo. Oh, kasano da ito yan? Amo ka sana ka mga bak. Ato ti sana makin kayat kanyak. Gapo iti strategy tayo apa nagkampanya. Uy, Ato dagkon ko na nga illegal campaign. anya ngay nga rod, sir. Sana bali, taadun tupay ti sumaruno agundaway. Oh, mababainakitan ko rin. Naamiris ko saan anasaya at ti agdadaol. Tapno lang siya tagbalin a husto iti imatang ti tatao. Oh, awanan ti rupak nga iparang ko. Anya ngay nga rod, sir. Talaga kasta. Aganos tayo, tanalpas tayon nga inaramid. Đồng chí Mai Vũ Đạt Mai Vũ Đạt bị cáo Mai Vũ Đạt phạm án
nào nó có sự nghiệp, có công ăn việc làm nào quen ai quen. Không, ý là nó có anh hay làm 25 tuổi, 6 tuổi rồi, nhưng mà theo anh á thì anh sẽ cho phép Đừng có nghịch anh. hư này dễ đi rồi nha. Thì ý là bao nhiêu tuổi anh cho con gái anh, cái thằng ví dụ mà thằng 30 tuổi 40 tuổi thì sao? Ý là bây giờ em thấy con gái người ta cưới con gái trẻ, cưới vợ trẻ thấy nhiều mà. Thì luôn á, hai bên hạnh phúc bình thường luôn á. Tại vì liên quan mà. mấy tao gì đâu. Ủa ví dụ mà 18 mình phải đi dạy 18 anh đang là phụ huynh mà anh biết sao? Ủa vậy hơn 15 được không anh? Hơn 15 tuổi rồi. Hơn 15 tuổi không? Sao không? Nhưng mà anh rất thân thiết là không thân thiết với ai này không thương yêu con gái một lần sao không thương yêu có gì là có giới hạn độ tuổi rồi dị hạn gì dạng gì hả không được đâu ủa sao hơn con gái anh 15 tuổi chứ phải hơn 15 tuổi đâu em vậy bây giờ nhỏ hơn thì sao? người bình thường không ai đi cưới người chỉ đọc người da cam cá Rồi ok. Thì kiếp mà mấy bé này, mấy bé nào mấy bé chụp tới rồi giờ nè, tới cái mức mà mấy bạn trẻ hơn thì sao? Vì con gái anh đến lúc 25 tuổi nó cưới, anh cho nó cưới. Ôi bạn nó nữa được không? Đấy là mấy gì bé. Có cái nói chuyện hay nhất thôi là con gái hay lắm nữa. Không hết rồi. Hơn người ta 5 tuổi được không? Ai hơn 5 tuổi? Ý là con gái anh hơn. Tới lúc con cái Dương nó lớn tuổi cỡ đó thì không có em, có bạn nó nghĩ gì đó chứ đâu. Ý 25 á, em 25 tuổi. Hả? Ý là bé 25 tuổi rồi thằng kia 20, thằng 18 tuổi, nhà nó giàu, tương lai là chuyện khó nói mà. Ý là anh có chịu không chứ? Đúng rồi. Anh em là vai trò của em đây mà con nít là em hỏi người lớn nha anh. Tư duy tầm nhìn nó cao, anh nói tầm nhìn cao mà. Đó. Tầm nhìn anh sao cao bằng em được? Rồi, anh cứ nói đi, tầm nhìn em chia sẻ tầm nhìn cao hơn cái gì? Đó. Có gì đâu. Mấy như là đứa lớn nhất anh luôn đúng không? Đúng. Đấy kia nhỏ hơn. Đúng. Tới mốt mà nhiều khi đẹp, nhiều khi mấy như nó cưới chồng rồi, còn mấy kia mới 18 rồi đúng. Là sao nữa? Chỉ là 3 tuổi mà, con mấy như hơn 3 tuổi đó. Tuổi hả? Ôi nhưng mà con Như nhìn nó lớn gì? Thiệt, không nhìn ra luôn, mấy như chút xíu. Cho 3 tuổi rồi đó. 3 tuổi, 21, 24. Là sao mày? Là cái gì? Thấy dụ nó mốt nó cưới chồng Bắc thì chắc anh đâu. Không, nếu cho đấy mà Bắc. Rồi nó bay ra Bắc là ở Trung Quốc. Bắc nè. Đâu em ơi. Bắc nè. Lấy ai lấy người Bắc em ơi. Lấy người Bắc mệt lắm. Nhìn chung anh. Không em ơi. Đó, thấy chưa? Vậy lát nói hồi là không có lấy ai luôn. Lấy con gái, cập nhật người ta. Cũng được. Ai nói với ai cái kiểu rồi anh. Vậy con rể ở đâu? Ai nói giỏi trong tường? Làm để con rể. Không, nghĩ là nó quen con gái sao? Sao? Ý là quen con gái sao? Trời ơi, có kế hoạch rồi em yên tâm. Ôi, cái hoạch quen gái. Có kế hoạch cả rồi, mình phải là người đi tìm hiểu người đối tượng đó, đúng không? Nói chứ anh có định kiểu bắt rễ, bắt rễ là kiểu có cái định hướng cho con gái anh quen ai chưa? Không má, giờ lo học. Cái thời con bé Như giờ là 10 mấy? 15, 16 đúng không? Thời mà em mới chút xíu rồi ba mẹ em hay chọc em với lại nhiều người kiểu bạn bè hàng luôn rồi đó, thiệt kiểu nó em mất rồi. Giờ lớp 6, 7 rồi có bầu rồi. Ý em nói là gọi là mai nè cha, Mai nghèo quá, ý là có thằng Mai đào vậy đây. Mai đào gì đây chứ? nó không có con rể luôn. Con rể đâu gì đây chứ? Có, đây, một ứng viên. Ai? Ông trời mới chốt em mãi em Đạt. Chốt đánh thằng Để hỏi anh chứ. Anh Đạt có nhận cơm anh. Em có nhận cơm không? Anh Đạt không xứng nhận cơm em. Chốt đâu Anh Đạt cái gái. Em có đồ diễn viện nè, bộ điền răng nó diễn viện tốt gì hả? Thằng, xuống dưới mất làm cơm đây là. Cô gì? Em nữa anh Đạt chưa dễ số kìa. Anh Khánh này nói chứ vô bay kìa đó. Đang nợ mãi vậy em. Đặt em xíu thôi hả? Đâu có tốn thời gian. Đúng rồi, xíu thôi. Mốt đi. Giờ Đang nợ rồi. hẹn chứ chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay. Nói chung nãy giờ Liếng đang tương ngộ. nãy giờ là bàn về ai có khả năng làm con rể anh Đạt cao nhất. Anh Đạt đang nhắm một ông anh sinh năm 96 rồi. 95. Sẽ làm hả? Làm Ghê gì vậy sao? má, Thì sao? tới nghĩ tới nữa. Chưa nghĩ tới luôn. Em hỏi gì ạ? Em hỏi vẽ. Hỏi vẽ đâu. Vẽ được cái này. Vẽ tinh tú. Đúng rồi.
là anh Đạt nói mua cây bút gì mới được. Lấy gì vậy? Lấy gì vậy? Anh Đạt mới nói đòi mua cho em cây bút kìa, mà bút gì mới được. Bút bằng sắt á hay là cái gì? Còn Mua sách gì? mua cây Sách bút. sách của mẹ Bút. cao nè. Em muốn cây bút gì? Cây bút Cây bút á. Bút vẽ ra nước hay là bút gì? em đặt gì vậy? Anh thắng gì vậy? Đó không này mà ngồi tắt sớm nhau được. Tắt âm cái audio này cái nên tắt âm. Đại Ý là bút vẽ ra nước. rồi được. Gì cũng gà. Mua gà ngồi giữa này nè, trời đất ơi. Ý là bút vẽ ra nước là em vẽ mấy cái tranh màu á. Là cái bút là Dạ bút đúng nước mà á. cô á để đường hội nhóm chung thì Vậy mà. xin cô cho em ghép trận. Chứ đợi một năm mà không có giúp nhận được. Phải Đấy, năm đầu đã bỏ lỡ rồi. Tại hàng ngồi đó tí là 11 nhiễm anh Đạt luôn á. Đấy. Hút ra là toàn là thịt kỳ. Khó vậy lắm, đá đậu hơn Hút học theo luôn á. Đợi đầu ai dài tóc người đó hôn. Ý là ai Ai tóc có đi, thầu linh đi gì cũng được. ý là ai em biết sao không? Ai anh Đạt nói là ai tóc dài là ít LC nhiều. Ít LC. Tại gần như ảnh hưởng cả một cái mẹ nữa. Chết luôn á. Em đừng quan tâm, em cứ nghĩ thôi kịch bản đi, kịch bản nói gì? Nó đang nói gì? Mấy phút bệnh Ủa, rồi. Treo 8 chấm đọc cũng ra. 7 phút rồi. 10 phút rồi tắt rồi. chứ anh Đạt cũng suy nghĩ đi á. Lựa chọn giờ như là Anh Đạt không có lựa chọn, anh Đạt chọn hết. Anh Đạt Tức là biết nhận biết ta trong trận trong thắng mà. Đúng rồi. Ý là bây giờ anh Đạt hết trẻ trâu rồi, anh Đạt lớn rồi, anh Đạt chọn hết. Chọn hết rồi. Còn anh thiếu gì thì cứ lựa chọn em, chọn hết là chọn sao? Thì giờ em có cho anh mình phải có phân loại. Không, có ba cái gì? Ba cái gì? Không à, anh cái gì mà là khác rồi. Tính ra là chưa là anh Đạt phân loại luôn á. Anh đưa vào phân loại rồi Hoàng. Đúng không? Vũ sinh học. Vũ sinh học là Thì Đạt là vũ sinh học đó. hồi bữa trưa là anh Đạt vô một bàn à, cái mở lên là new folder đổi tên thua New folder 2 tới lúc là đổi tên là chim thua nè, không có gì để nói với Đạt nữa. bản quyền copyright ui tú giờ cũng nhẹ dữ thì mình chưa nói chứ ví dụ mốt con gái anh đi hết 2 đứa đi đâu mẹ cứ chạy không chậm cha Anh gì cũng nói quen gì thì đi rồi đi sao phải Phải không? Phải cái lúc nói chuyện nó không? Cái anh thôi đừng cưng mình phải làm gì để hốt nó mài hỏi cưng nó như trứng vậy đó. Mình khóc thôi chứ. Nhưng ba thằng cũng khóc đâu gã đi mà cũng khóc Bắt rễ mà. bắt rễ luôn vậy có rễ không Cái đó là trước là tụi em hỏi hàng rồi là em nó cưới á, xong rồi nó có về gì cục đạo Đồng Nai không? Nó nói thôi, nhà đi nhiều bây giờ nghe được gì. Nhà nó chắc gì bự hơn nhà em. nhà nói Có em có đó. vậy là Không mày nói chuyện anh có muốn con khổ không không thì cho một căn nhà giống như gia đình vậy là anh có nhà mà cho nhà hơi nhiều nhà của ta nhà của khu phố liên quen tới nhà thế thì nói là có muốn con gái đỡ khổ thì cho đứa cam em cứ cho quen với Mr. Beast lấy 1% cái tiền của Mr. Beast là đủ 1% là đủ giàu rồi đó Mr. Beast Việt Nam đúng không? không Không à. mấy đứa Việt Nam cho 10.000 xôi thấy mệt rồi đó không đủ tiền mua xôi nữa nói chơi anh Đạt ơi không có gì lẹ để số lẹ đấy bắt đầu nói chuyện rồi rồi nhanh thì khổ ok không giỡn nó khác này bình thường em có nghiêm túc rồi nào đâu không giỡn nói gì nói chứ làm gì em có một cái tên này chữ K coi nhạc mẹ chữ H không H ở đây chữ bờ không có chữ bờ nào ở đây cơ mấy phút